Mislim, žao mi je prvenstveno radi Mateja i Guardiola, znaš, jer očekivao sam da će Guardiol kroz ovu sezonu stabilizirati u dobroj mjeri onaj svoj defanzivni dio igre, jer on ne treba ništa unapređivati svoju igru u ofanzivnom dijelu, u dolasku iz drugog plana, u skok igri i tome. Ne. Ali nije napravio iskorak u defanzivnom dijelu igre. Znači, još uvijek mu je problem, previše se oslanja na jednu korektnu defanzivnu igru u kojoj uključuje premalo grubosti, premalo uličnog onog što trebaš ima kao obrambeni igrač da zaustaviš napadače, nema ništa podmuklo u svojoj igri, previše golova ide preko njegove strane. A to je ono primarno njegovo? Gledaj, on je primarno defanzivni igrač. I on kao dio zadnje linije mora se pobriniti da mreža bude čista. Jel' tako? Da. Dakle, oni su ti koji trebaju biti taj stup obrane ispred vratara i da ta obrana ne djeluje propusno. A on je taj koji mora voditi to sve. Jer ja od njega uistinu očekujem da on u narednih 7-8 godina dođe do te razine da možemo reći imamo kandidata za zlatnu loptu. Ako se poklopi sve. Jer on je takav tip igrača. I sad kad gledaš sve ove mlađe u kontekstu onog njegovih godina, onog što je on već napravio do sada, onog kakve kapacitete ima, s obzirom da i Hrvatska se drži u vrhu, mogao bi doći do te razine. Ali mislim da mora još više truditi se ulagati u ovaj defanzivnu fazu svoje igre. Ima jednu brzinu fenomenalnu, mislim da se previše oslanja na to. Znaš, kad malo zakasniš, danas nemaš više stići. Mora bolje čitati igru, odigravanja i biti bolji u duelu. Anticipacija. Ima on anticipaciju. U tom dijelu je on besprekorno dobar, jer on dobro čita igru, pogotovo u kreaciji, ali kad protivnik ima loptu, onda je tu, vidim jednu nošalanciju koja mi nije draga. Hoću da vidim više čvrstine, jer on je komad momka koji može sa svojom brzinom stići svugdje ako prepozna situacije i puno više toga zaustaviti na svojoj strani nego što se to događa ove godine. Ostavio si trag svojedobno u Engleskoj ligi, dobro te pamte i dalje, i u West Hamu, i u Derby Countyu, i kad se pojaviš tamo uvijek izazoveš i svojevrsnu euforiju među tim navijačima. Riječ dvije i o Manchester Unitedu koji ima nevjerojatna lutanja, zapravo to se sad već može svesti da je to jedan drugi klub od odlaska Alexa Fergusona, što se tamo sve izdogađalo i što se događa. Doveli su novog trenera Amorima iz Portugala koji je dokazano dobar trener, koji je sa Sportingom radio dobre rezultate, ali ovo je opet nešto posve drugačije. Pa sad imamo tu taj snažan utjecaj tih gazda koji odlučuju u nekim stvarima izravno. Glazeri, da. Da. Kako gledaš na Unitedov period ove godine i na sve što se događa u klubu? Otiću prvo do WC jer sam se nalukao od urine. Ajde, mi ćemo napraviti pauzu pa ćemo brzo to nastaviti. Može. Ovo ima Mišković ima iz dobro me pritislo. Baš mi je suho grlo ovdje. Ajmo, šta si rekao? Vraćam se kratko, dakle, na Manchester United i na ono što proživljava s tim gazdama sa Redcliffom i sa novim trenerom. Ne znam, smanjuje se radna zajednica u klubu, ukidaju se obroci radnoj zajednici, svašta tu ima. Nešto što ne priliči onom starom Unitedu na kojem smo odrasli. Gledao sam baš neki dan intervju Gary Nevilla sa ovim jednim od suvlasnika kluba. I situacija je jako teška. Znaš, imao si američke vlasnike koji su kupili klub, koji su godinama isključivo izvlačili profit iz kluba, jer Manchester je klub koji ostvaruje najveće profite u nogometnom biznisu kao klub. Oni su isključivo crpili novac vanka, gledali su na to kao profitnu organizaciju. Puno se mijenjalo, rotiralo, lutalo, bez kvalitetne sportske politike koju je provodio ni blizu onog što je radio Alex Ferguson, koji je držao bič u ruci i sve to tjerao jednim pravcem kojim je to trebalo ići, oslanjao se na rad
u vlastitoj školi, na kvalitetne igrače, dobro skautirane sa strane koje je klub trebao u datom trenutku i to je davalo rezultate. Sve od onda je krenulo nizbrdo. Puno trenera promijenjenih, puno sportskih direktora, puno velikih skupih ugovora, vrlo malo rezultata. Tako da su lutanja dovela do toga da se klub gotovo nalazi pred raspadom. Iako oni pričaju sad o gradnji novog stadiona koji bi trebao osigurati Manchester Unitedu 100.000 sjedećih mjesta, akumulaciju svježeg kapitala za budućnost i svega onog da se Manchester održi kao najprofitabilniji nogometni klub u svijetu. Ali vidjet ćemo gdje će to dovesti. Velika je konkurencija u Engleskoj ligi, toga smo svjesni. Bilo koji od klubova premijera može, vidimo da ove godine je Forest kako ide. Dakle, to je klub koji je nekad bio davno evropski prvak, koji je potonuo do 3. lige, koji je kroz puno različitih vlasnika tražio sebe pa nije uspjevao vratiti se nikako u premijer. Sad su tu i evo bljesnuli su ove godine. Nadaju se velikim stvarima, ligi prvaka. Jeli? Prema tome, izuzetno je teška konkurencija, puno kvalitetnih igrača je koncentrirano u toj ligi, daleko najkvalitetnija liga u svijetu. Najintenzivnija, ja bih rekao, najteža za igrat. I nije lako.